Kedalok bahai tongbai kha kaham tongbai na thangnai mese nang sachi de sunrise Hyderabad jekphun paini brok oborok na hari na Mumbai rong hari nang sajak nang takung ni asuk prediction pora kubi ong hain bagina rok tang bising subscribe khaina nango DC by RR ni playing 11 na sung cover khaimali omon main reason khata na sai wati rok phaim wati mang khabat video sung te cover khaimali de upload chi khaimali karen rok kuro hingka charge rok kuring kha ta gain hain saimali mefron match tam khana saiman RR base DC o match belak na thakjak omnang prediction na thangi tongmani obo jekman Rajasthan paini haipon tang hinai wati ni mang ke bahike video upload khaimana ba karen rok kuring kha video te upload khaimali ata hain bag dolok khe na kare rebaidi gain miani match pu pura belak na thakjak ani mate khe thik thang tongo Rajasthan by Delhi tos khain thangte newo Rishabon tos jidi khatan man Delhi rok tos jidi tam khainai sung kakbo ang ball khainai ni bo recharge khai ka ball khain khata ke Rajasthan ni opening batsman Jaiswal rok khai ka kunu me apun ni labrong korin khela salia ek over 5 ball no out in thaka Mukesh Kumar by Jaiswal astam kori jaka markheno Jaiswal basu khai langmali bogu LBW kulle beru out khai Jaiswal la ke 16 ball 11 run khai ka sonjo chamcham mian dino kun khai me brong Rajasthan choli mak sonjo chamcham 14 ball 15 RIYAN Parag sabnok saijman notice ni Guwahati bro RIYAN Parag no baksa bro sinian awan bro sing extra video tu phine RIYAN Parag sab 45 ball 84 run khai bo masan bangni run khai Osmin 19 ball 29 run khai ja Robjal khai ja 12 ball 20 run last over Notazin ball ma tangsa khabli last over position jago pang দুই ফুংসার তারপরে ছক্কা ফুংসা তারপরে চার তারপরে ছক্কা তারপরে এক রান পজিশন জগ লাস্ট বল আসুক রিয়ান পারাং তুরুল খাইনা তাকলা বেং থামफैखौ राजस्थान बरं टोटल रान खेम 185 मान 185 रान खेम टारगेट 186 ता आम खाइना थांते नेवा के दिल्ली रकनि जे बैचेस खाइना हटिन डेविड वार्नर मिचेल मार्ट बरं कोनि पुरा एकदम ठाक टखै जपा बा कोनि टिकि तक बरं उमेश पाइ खाम डेविड वार्नर खाइका 34 बल 49 केस आउट होइन थाखाय खाइमालिया मिचेल मास खाइका 12 बल 23 रान आर बै खाइका 2 बल 0 रान रिसेपन बखाइमालिया सुबो केस आउट होइन थाखाय युबिन्द्र चाहल बल अंकलग किबिं छन्द छमचम रमबेका 26 बल 28 रान बो आउट ऑन बगी ब्रॉक पाया नाखा उबंग 1 सगो ताई के तो टीटर बस के 23 बॉल 40 रन अक्सर पतल के 13 बॉल 15 रन ओवर पाइ थिंग तेबर रन खेमासिन बंग टोटल मात्र 173 खेमा से ओजकुनो ओवर सेसों थाका बरंग बो सानन थाके दिल्ली पाइ यमनि ओरो जागा साना थाका ओ जागा गो रिचपन बॉल सकता 26 बॉल मात्र 28 रन खेमन बेके 19 बॉल लगस 50 खाइथिंगु हाइन बगी उबुनो मैच नि टर्निंग पॉइंट हिना वानसगु हंके राजस्थान ओ मैच न 12 रन में पाइ थाका मैच नि जे जें सोशल मीडिया र फोन खुलगिना का जाका सुरु RIYAN Parag मैच RIYAN Parag ओ मैच प्लेयर ऑफ द मैच मानि थाका के राजस्थान ओ मैच न मार दिबर पाइ लगिन बंग नंबर टेबल नंबर 2 सहि थाका नंबर 1 के CS के नंबर 2 सहि थाका प्रो वाइस पण हारिया खदा राजस्थान नबो ते CS के वाइस पण हारिया खो ओवरऑल के मेफरन खेला ठीक थांग न तम किसा तम खेला खेल लेम हायनि थाका ता किसा सुग नाइ थगिया आसुग ताम हिनाइ के गिन कालाइ जगे जली लाइ जगे ता है सिरिं हाइ नंग मेफरन बिनि साबन बिस ताजको साबन बिसि बैटिंग एबा बॉलिंग साबन बु प्लेयर न बिस ताजको न तल कमेंट खै सेतै कताउन चैनल सब्सक्राइब खैना ता पगदि सब्सक्राइब खै थानी ते हाइ मालाइन नेक्स्ट भिडियो हमबाइ जतन